Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlita ekhaya like the twins lava hi nga ta va linka na Mr Post, and then from there ta tlhela ka Boti Majuli la hi nga ta hi va linka na Pastor Juma. Yeah, so recently mi swi vonile na n'wina a hi endle video la hi hi kombisa ku hey Mr Post a dela ku duvula munhu le holobye resort, so hi tivekela nya xitlipanyana ka video leyi as a reference ku swi kota ku twisiseka. So hi fike hi twa Mr Post diku loko hoxa bodlela ro xikotela ri ni ba so obviously a duvula lavo hoxetela swikotela, of course va endla swa ti-sabotage video already ndleni ta ya linka top comment hikoho laha hi nga swi vulavula hi vuenti. Yeah, so after that clip mi lo fika ni hlamala man hi ti 22 ta June the twins a ni very brand the twins lowun'wana Timothy a fika a tsala this post la a ku ni ta ku duvula sweswi swi ku duvula ni Mr Boss a ku a ni hembi a ku mara tinqambi ta n'wina. Statement lexi vhete xi ku Master T leswi a swi vula man swo Master T a nga hembi man Master T a nga hembi so a nga hembi yini Master T mi nga ma swi hleketa endle a huge vlog n'we mi nga na ka channel ma swi toko ni this huge vlog this one ni ta vekela link ka top comment na yona la ni kha ni kombisa ku ku voka mina I think the twins va user Mr Post mi nga ma hleketa la ni kha ni kombisa ku va n'wi tirhisa ku va advertise their brand, however a va n'wi book ka ti-gigs and stuff like that. Mi nga ma hleketa loko ni ta this long vlog. And swin'wana leswi ni nga tlhela ni swi notice guys i ku ever since this vlog yi endliwile ka channel a ni tivi ku endleke yini a ha vonanga the twins va hlangana na Mr Post the last time loko va hlangana na Mr Post ku ndliwa video a ku ri ti 21 ta March. Then mina ni vuye ni ya endla this video ti 24 ta a ni tshama ni vo va hlanga a ni ti ku endleke yini nor that if Mr Post a nga vo ti-video ta mina or i yo kuma information na hi ku tshemba ka mina ni tsakela ku va a yo kuma information Mr Post ku yini yi kwata ngohosi ngove a ni swi lavi hosi ngove yi vo ti-video ta mina to be honest. Hopefully i ti-fans ti nga fika ti yi fikise information ku mara hi hosi ngove a mi swi voni ku va yisala va mu user and stuff like that swi vhete swi confirma kambe ni swi vona ku no man hi nga cheka la henhla guys a va ha hlangana nkambi i swilo leswi ni nga fika ni swi vona loko ni fika ni scrolla ka channel ni swi vona ku no ti-video hinkwato leta recently after that vlog a va ha hlangananga na Mr Post ma yi kuma mhaka yako. So leswi hi vheta swi confirma swi kombisa ku the twins a vo hemba loko va ku ve le xikarhi ka Ben Mayenga na Mr Post hikokwalaho ka channel already a hi endlini a theory, so the theory is confirmed hi swo sweswo the twins va wela ka Ben Mayengana swa Mr Post hayi a va n'wi user hayi sweswo hayi mhaka se yi very clear hi hetisisini. Yeah, of course hi ta hi ka Boti Majuli. Yes, Boti Majuli a ni yi voneni clip ya yona of course a yi kha yi rhuketela yana ni Pastor Juma ni vona nga yi vekelanga hi ku vona ku hey ma swi vona ku a ni na mina wena ka ripfumelo reriya and hala tlhelo ku rhuketeliwa pastor a ni vona swi nga basanga at all. That's why ni nga vekelanga clip mara in overall yo fika yi kombisa ku yona ya ha nwa byala a yi tshikisiwangi byala he's still drinking alcohol a yi yingiseli va Pastor Juma and stuff like that. Yona khale yi tirha na Denkunas hambi yi twini musi ne ka interview yaleyo mapele liya a yi kha yi repeat the same thing ku yona a yi tirha na Denkunas lavan'wana hayi a yi va tivi and stuff like that. However yi tlhela yi jika kambe Boti Majuli swilo swa Boti Majuli swi jika kwala na kwala apologize ka Pastor Juma ku va yi va rhuketerini yaleyo clip ya kona ku ta vheta ku va ku ri outro ya hina. Loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Sorry nhlawule patani nga va hlamuli kahle la ni lo rheta nyana munhu ye wa ku rheta muti ye wa ku rhenta no loko a vonini a nga na baboyiwa kumbe ku va mhaka yin'wana na yin'wana a ri ku munhu a nga rheti munhu wa rheta hambi ka magistrate ni kume xikovo xa 10 years ni kombela magistrate mi ni hungutela nyana na vana kaya ka ni nga va voni matswambila mi ya vava xavela hi mani mugaya se tete ta ku tete ya